Evo, dragi gosti, lijepi pozdrav iz Ljubljane. Moje ime je Mateja, ja sam vodič po gradu, tako da mi je baš drago da ste me pozvali da budem malo s vama večeras. Evo, 8:30, gledajte kako je simpatično tu kod nas u Ljubljani, jako puno muzike, uz rijeku smo. Ova naša Ljubljana teče prema vašim krajevima, ali vidite, sada je jako mirna, čak bi mogli napraviti jako lijepu fotografiju, simetričnu. Tri mosta, ne znam koliko vidite, ali onaj most što je fiksiran u samu strugu rijeke, to je najstariji dio, a onda je Plečnik napravio još 2 lijevo i desno i tako sad imamo 3. A inače sve zajedno u Ljubljani imamo 37 mostova. A ona crkva iza, to vam je Franjevačka crkva, neki kažu da je to katedrala, međutim nije to katedrala, katedrala je uz tržnicu, a ova Franjevačka crkva bila je napravljena tamo od 350 godina, nazad 1660, ali sad je u centru, tada je bila van grada, pa sada svi misle da je to naša glavna crkva. Evo, gledajte, jako simpatično uz rijeku, imamo mostove, još jedan mali tu, samo za pješake, zapravo cijela zona je pješačka zona tu, na drugoj strani normalno puno kafića, ali najviše muzike vi čujete iz ovog kafića što je to ispod, to je Makalonca, imaju neku, šta ja znam, priredbu, možda neka firma ili nešto slavi. A kod nas u Ljubljani je inače to tako da na ovom desnom brijegu što sada vidite, tamo se sedi na večer i gleda se zalaz sunca, a na ovom lijevom dijelu gdje sam sada ja, to se sjedi ujutro, jer ujutro je ono lijepo, toplo, simpatično. Sada sa vaše lijeve strane vi možete vidjeti naš dvorac, zamak, Ljubljanski grad mi kažemo. Dobro, to ok, neki su vidjeli već druge dvorce pa kažu da ovaj nije nešto posebno, međutim za nas je najljepši. Imamo jako lijepi toran, vidite sa vaše lijeve strane, tamo gdje su 2 zastave, lijeva je ljubljanska, a ova desna je slovenska. Iako lijepo je bio obnovljen prije par godina i sad imamo još uspinjaču, tako da stvarno to morate posjetiti. Ako gledate ove kuće sa lijeve strane, možda ste primijetili ovu zelenu na desnoj strani, pa onda ovu narančastu. To su vam najstarije, znate, jer u srednjem vijeku kuće su bile jako uske, bili su tu Turci blizu, pa su svi htjeli biti u onom sigurnom dijelu grada, znači na drugoj strani, tako da su kuće baš morale biti male. Međutim, sada u ovom razdoblju onda su napravili i ove malo veće, tako da ako vidite neku bijelu ili one, recimo, smeđe pored njih, to su već novije, to je već. Vidite, ima puno ljudi, jako simpatično veče, toplo je, bilo kiše zadnjih dana, ali inače danas je baš simpatično. Ljudi me gledaju, kažu, Bože moj, vidi, tako stara, radi selfie, a ovi drugi kažu, joj, tako mlada, a već priča sama sa sobom. To su vam sada nova vremena, kad nema gostiju, pa mi onda pričamo ovako s vama virtualno, ne? Ako nema bolje, dobro je i to. Samo toliko da nas ne zaboravite, znate da smo mi tu i da vas čekamo. Sad sam vam ja tu na Kongresnom trgu. Vjerojatno ste vidjeli ovu zgradu Filharmonije, što će se sada prikazati. Ako idete na neki koncert u Ljubljanu, morate u našu Filharmoniju. Dobro, neki idu i u Cankarjev dom, ali ja kažem Filharmonija ipak ima onu atmosferu pravu. A najveća palača je tu sigurno palača univerziteta. Tako da kad budete došli sljedeći put, ovaj dio će vam biti pod mus. Svaka posjeta gradu se tu završava ili počinje, kako god već. Ova cerada što je vidite, to je sada jako velika bina na Kongresnom trgu, jer u junu imamo festival muzike, tako da ako slučajno imate vremena u nedjelju, 21. juna, dođite tu kod nas pa ćemo napraviti velu feštu na Kongresnom trgu. Hvala vam, ćao!